دنباش کو داروانên hêja ya radyoya dengê gel, ez şîmanlagihan bi xelekek nû ya bernameya xwe bûn li pêşberê we ne. Mêvanê me yê vê carê jiyan dêrek bi me re ye, em ê li ser mijarên xwerêxistinskirina jinên Ereb di herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê de û aynî demê de li ser mijarê pêşwazîkirina fikrê azadiyê çawa pêşwazîkirin, rêveberiya xwe ser de ciyekî çawa girtin. Ev mijara û gelek mijarên dîtir em ê bi mêvanê xwe re nîqaş bikin. Destpêkê em gelek spasiya we dikin ku we wextê xwe ji bo me veqetand. Gelek spas xweş, ez jî bi xêr hatina we dikim. Em dixwazin viya pirs bikin, rewşa jinên Ereb beriya şoreşê, an jî beriya ku rêveberiya xwe ser û fikrê rêbertî bikeve herêmê de yanî bi awayekî pergalî xwe bide avakirin. Bandoriyê malbat, eşîr û aynî demê em dizanin demek dirêj rejîmê Sûriyê di herêmê de yanî desthilatdar bû. Piştî wî jî Daişê demekî dirêj li vê derê desthilatdariya xwe domand. Wan rewşên ku bi ser jinên Ereb de hatin, an jî ew wan pêvajoya hûn dikarin çawa ji me re pênasê bikin? Yani bu xwe dema meriv taybet rewşa ku jinên Ereb herêmên gunhan bi nav dikin, herêmên ku bi rastî hatine rizgarkirin, hem wek erdnîgarî hem jî wek zihniyet. Yani meriv dikare her du, hem jî wek psîkolojî hem jî wekî meعنوî ku hatine rizgarkirin. Yani tenê em nikarin bêjin coğrafî hatin rizgarkirin ji ber sîstema ku em bêjin Sûrî de ya rejîma Be's ku hebû dîsanê ew qewmiyeta teng, ew sîstema dewlet dîsanê pajverûtiyê ku heyîn hemû li derdorê xwe kom kiribû taybet jin nas nedikir. Dema rejîmê de jî dîsanê mafekî ku jina re tune bû belkî wekî şeklî gösterî her bajarekî saziyekî yekîtiya jina hebû. Ama ev tenê wekî şekil dema lê ku jin di vir de xwedî rêxistin bin, jin vir de wekî xwedî îrade bin, bikaribin xwe bînin ser ziman, na. Rejîmê jinekî çawa dixwaze sîstema dewletê de ku her tiştî re bêje erê çend şeklî çend jin kiribûn va saziya de û ev sazî li gor dewletê dimeşiyan. Ji bo yê dema bihara Erebî dest pê kir, belkî wek em bêjin yani rolekî stratîjî ê em bêjin Sûrî û gelê yani pêk hate û netewên ku Sûrî de jiyan dikin bi rastî dîrokê de jî yani wek bûye rêyekî ku her kes yani her çand xwe tê de bibîne, her alimek yani feylesûfek, zanistek di dîrokê de xwe li vir girtiye. Ji bo yani dîrokê de kariye hindek tiştê xwe bîne ser ziman. Ji bo yê di dîrokê de jî gelek jara alim reviya ne pirtûkê wa gelek tiştê wa hatine şewtandin, hatine erdnîgariya Sûrî de em bêjin wekî Şam de ew fikrê xwe her çi qasî zehmetî kişandina an karî nebîne ser ziman. Rolekî wisa stratîjî jî di Rojhilata Navîn de daye lîzandin di dîrokê de. Lê tabî mixabin piştî hatina Daeş ev rola zanist û ev rola ilimdara û rola jin hatiye qedandin. Yani ji bo wê sîstemekî dewletnetew hatiye rûnişkandin pir teng û mafê insan newê naskirin. Yani wek civak maf nayê naskirin, ne tenê wekî jin. Yani ji xwe mafê jin tê bin pêkirin. Şekilekî ji bo jin hatiye dayîn. Ji bo yê dema şoreş dest pê kirin, ciyê ku her tişt qedexe be di wir de teqandinekî çê dibe. Ji bo wê xwestekek çê dibe, ilhamekî tê her kesî yani hem wekî gel hem di vê heleqa gel de jî ê ku herî ber xwe dide daîmî wekî jin. Ji bo wê
دما كو شورش دست بكر ام بيجن دما جيش الحر جهات كو افيه دجبر دولتي واجي دي ساني ما في جن ناس نكرن يعني وكي كو تشاوا جن تنج بو خدمت بكي جن تنج بو زارو كابيني وجيان دوام بكي كولا بي جحمي ما فهات بستاندن ذهنية جيش الحر ذاتا وصابو يعني جنا كو دنگي خوكر با ذاتا يعني دقادية جبوه يعني تجاري آزادی یا رخصتن یا جی ما فکی ورد داین تنبو تنه جيش الحر ذاتا حتى جوي خطي جي دركت يعني دست بكي كو وكي كو جواكي رزگار بكي اما درنكت وكي گروپن چتا دركتن اورتي لدجي ريجيمي هر كسي شوارك كري ذاتا بخوت بنگه كي كو في ريجيمي بخينن ورزگار بكن تنبو جبوي بنگه كيا رخصتنه كيا هدفه كي واجبو جواكي جبو جنجي تنبو يعني جبوي دما داعش دركت جبر طبي كي داعش اف هرمن عربة قرت دست يعني هر چقاسي العراقي هات قلق جيا بكي بساعتها كي بد ساعتها ضرباسي هر دريبو لباكرو روشلات سوري ده قديا ختمي طيبة ام بيجن دكوبانه ده هر وها ام دكارن بيجن باندورا كو براستي داعش كل هرمي رزگار كري يعني تراجيدية كدايا چكرن جبوه يعني بخوا هر مالكي تراجيدية كي واهيه دماله ده هر شخصك تراجيدية كي ويهي زاروك تراجيدية وا إشي وا جدانه اما إشا هري مزن كچه جوان كشان ديه إشا هري مزن دايك كشان ديه جبوه داعش قلق تخريبات أمبيجن ده هري من عربا ده دا چكرن طيبت أمبيجن وكي من بجو رقاي جوخا رقاي وك مركزة خليفة تخا دان إعلان كرن جبوي أم بيجنها مثلا ديرة زورة طبقايا من بجارقايا يعني إيش كيكو روجيكي دروجة درباسنا بي يعني آف وكي هرتم معالجة كي جير لازمة جبر جغرافيا ترزگار كر أما أو إيشا كو هركسي رحدك شاندية إيشيايا تو نکاره روزی که دو روزا درمان بکی زمان جیره لازمه تو چقاسی دبی درمان تو چقاسی ببره خستن او قاسی تو دکاره واجنا خودی لی درکه هر وها مثلا دما داعش دجی بخود دیسانه جن مالبات خو پاراستنه يعني اف راستيه که اريد برتقة العام چی بویا سري هاتنا جيكرن قلق جن هانا دستون جواجي كرينا سري زارو كنوا برچاوه وا كو حفتا گرك دالاقان دي بي اف جن د پنجره دل الكوري خوا ميزه بكي يا الكچا خوا ميزه بكي يعني اف دايك اف پسیکولوژی زوبزو اف تراجدی اف دايك نکاره بده بیر کرن یا جی دايك کی کو ما فکیوه هری خوازایه كل لبشت بري خال موتور سوار بويا اما اف بويا سببكي كو سيما وري قرتن جدر في تعذيبا كولي وري كرن وجدر في ويجي نجيوي هردوجي ورنجي كرن عينا وصا دست يعني قالك دستك وكي خويا كريا دست هاتي اجي كرن يعني لبن يعني الجن قداد والرشاية كي مثلا اف شعب قرتن عبا مثلا كان دارو جلاتا نافين ده تمام عبا هي قرتن هي اما نلوي درجية ليه دي سوريجا داعش ده تشتكي كو جن تنية يعني تاني تشتكي رش كل في دنيا يجي لوي دنيا يجي ترش بذاتا
يعني توجهكي نخيري السروية بالدنيا، يعني هم دينيا هم فكريا هم روحيا أرد جواك ده داق يعني خاص بديرونش كاندن و جخوا جيانا إنسانا كرش حميها ولدان دوي ملي دابون لي تابيكي يعني جنا عرب جي جنا بدوي قالك خرطة جنيكي عسيلة وجنيكي بأصالة خطي ناسكرن جبوه از دبيجم ددما داعش دجي أصلا نزلما جفاك باراست ونج زلما جفاك خلاص كرش دستي داعشي أري هولداني واشي بون لنوكي جنا ظلامن خواجي كوري خواجي بري خواجي حمي باراستن ايكو كرن تشرده قد شربكن ايكو عمري واي نيشر ايكو بكاربن بپاريزن گلگا دمالي دا باراستن دزريديا دا باراستن يعني دبن عرده دا بن عرد چيكرن باراستن هر ربازه کی گریان و هر لبنده بون کو هزه کی وری وارزگار بکن جبوه يعني از بخوا جانا دبيجم بلكي ملكة زنوبيا اكود امبيجن دسوري دا كو جيوه تدمر بو دروشلاتا ناوين دا زنوبيا بجيو خوي پاراستنه دهاتا ناسين وزانا بونا خواه و هيزا خواه سياسي و عسكري براستي جي چاو دجي پاشفاروتي شركر يعني او سلسلة اصلا جنين عربا دا او اصالتا جنين عرب هيا جبوه دي سورة جاهري زور دا يعني دي جمني مروفاهية خوزاية حيوان هر تشتي دي سوا جنا كاري البرخوا بده دي سانه واجنا زمان خواندانه کرن چند خواندانه کرن جیه کو هات خواستن لبر خودان انکم خوا پاراستن خودی سکنکی پر مزن بون جبوه او رح زندی کرن يعني رح برخودانیه اف کو لوا هرمن کو نها حمی پیکاتل جیان دکن هرمن رزگار کری لهمبري داعش براستي گلکی برخودان جبوه تو نهاجي هر دقه هر ثانيه تو ایشه دبینه تو زمان کی وکه هر کس چیرو کاخوا تو بساعتا گودار دکه يعني برچاوه وكي كو ايرو چه بيه جبوه جهك خاد دي يعني دمجي هر انسانه كي ده هشتيه جيكو هري ايش هشتيه خواستك آزادي پره خواستك زانبونه پره جبوه يعني جواكن وجنن كو امبيجن و آلانن رزگار کرین جنن عرب گلکی براستيجي خودی زانبونن خودی جسارتن چونکو عردنگاریه کی اوسا هاتنه جغرافیته کی اوسایه که هر کس خواته ده جیان ده که ناجیه که پر پیک هاته هیا زنگین بونا مجیجی هیا چونکو چند بهوره ددن دستینن بونه یک بهوره جبوه نها نوک پیک هاته اکیه نها ده رقای ده تو دکاره حمی رنگا ببینه يعني كردجي تدبينه عرب تدبينه چركس تدبينه تركمن تدبينه تو خريستيان تدبينه اف زنگين بونه کی دايه يعني هم ده زمان ده هم ده چان ده هم برخودانيه ده هم خودی لهر درخستنه ده يعني جبوه هر چه خاصي ريش هات يكرن يعني ده دما داعش ده ذاتن جيان جبو مثلا كردكي نمايه نافلي هات يكرن تو كافري تو رغم عردنگاری روشلات ناوین ام تفجی دزانن حمو دين تدا يعني شهرستانية حمو أديانايا حمي علم وفلسفية ليه يعني رغم درجوشاوية ما قالك جارا يك يعني الهمبري يكي هرتم أو دجبرتي أو فطنهات يتشكرن لتشتكو الهمبري داعشي
كو حتى في دقي لبر خدده او هفقرتنا جناية يعني هجر ام بيجن جيان كرنا بهفرة دانا بهفدورة واف باغا كي پر خورت بويا يعني جبوه باكي قلق جارا فتنة چيد بن اما نكارن في باغي جهفدو فكر جهفدو فلج بكن چونكو بصالة بسات صالة هفرة جيان كرنا دانا هفدو جبوه بونه يك بهفرة دايكه كي رقاي دكاري تركي جي باخوه عربي جي كردي جي دايكه كي من بجي چركسي و تركماني تاخوه عربي تاخوه پر وسا بكيف خوشي زمان قبول دكن تو دايكه كي را كتانا كردي جي تبينه بريا عربي جي تبينه يعني تشتكي براستي او زنگین بونا چانده ده دمجی دیجی درح دیجی جبوه اف بخوا هزه کی مزن بو کو جن هری هزه مزن بون کو رزگار کرن جدعشی از تخوازم ویا ببیجم مثلا نهار بو yerên ku ani serziman birastî jî mesela kesê ku nedîtibe yani nikare xeyalê wî jî çêke ew qas bû yerên giranin bes يعني لها يعني بشتي أوقات بويرن جران جيان كرن وبشتي يكون مثلا شورش لفدري هات دس بكرن برجالك هات آفا كرن إدي مثلا جن وكي نافندك يشورشه وحتى ناف شورشه جي وكي شورشة جن هات بناف كرن برجالك هف سروكاتية تشيبو خورخستن كرنه كي خوسر تشيبو نيزكاتية هم ميرن عرب وهم جي جنن عرب يعني لهم بر في أبي شو دركت في روشي يعني هل بتم تما شورش تسبيكر باكوروش لاتي سوري ده تما دسبيكر ده كود روجاوا ده دسبيكر أصلا دما هري داوي كورق هات رزقار كرن جنا چو گود کو هن پر درنگ مان ام زوتر لبنده بون يعني دما او هسترين جاوه واضح هاتن خواره و او قير دكرن وياجي بچوكا خطاوتن عرضه يعني اصلا يعني بخاف تشتكي برمزنه هستكي انسان نكاري تعريف بكي كو چقا سال جي در باس بونه اما او ديمن دسري هر كسي دما كو هر دقيقي او دايكا دما 11 سال بو جبر او قيجن جنا دسري وادا درناكوي انا جهندك دايك بجند بهين او قيجن كو قيرينا كاتشي كرد هند سري مدى كاتشي ايزيديت سري مدى كاتشي عرب سري مدى جبوه قالكي اللي بانده بون كو تفجرا كو وارزگار بكي قصد يبجي برزوتر ور وهر لبر هر لفي الهام ده وفي اويدا لبر خدان براستي جبوه دماهات يعني برانيجي پیشوازیه کی کو ام بجن گله کی مزن هاته چیکرن جبر ايكو خيال ندكر خيالي وي بيكات يعني جنة كيكو وقت بيجي ما فيكي ويكو هري خوازاي كو وصبي وي عباي بافيجي ارتخ او ما فكت استاده او كفيا كو رشا داني سرچاوي اذا بچاوي خل انسانان بنري نه بچاوي كي رش الانسان بنري بعباكو انسان نبينه جبو دايكه كي خيال بو عجب دكاري بر دري خو چخارا خو بكشينه قهوه خو فخو يعني بقهوه الناصي جبوه اف خيال انوا هرچقاسي ام بلك يكلي بنري بيجي والله يعني اف تشتكي بچوك جازاد يا انسان اما جبو انسانه كي كود طاريتيا كوش صدقاتي زنداني كورتر آزادی کی پرمزنه وکی کو هر تشت بویاوی جبوه ددما کو نتوا ديمقراطي فكر رامان درباسي و آلان رزگار کری بو براستی جهر کس یا چونکو برچی بون
احتیاجا جیکو احتیاج له به تو هر دخوازه بگیری تحز دکی دخوازه ناس بکی تولید به پر زوخه پیش دخه دخوازه پر برچیه جبوه تایبه جیوه کی جن نه ام بجن باکو روشلات سوری ده و آلان می رزگار کری ده جن روله کی پر مزند ده لیزاندن مثلا رزگار بون اما احتیاج هر دیتن گوارن رخستنک جبه کو او جن کمیسر هف بون قد گرک یدن ام خلاص بکن ام بگهن جنیدن ام جنیدن شطاریتی خلاص بکن این هندک جن دمال دن باور ناکن کو خلاص بونه جبوه احتیاجه کی وا آلان رزگار کری ده چی بی کو تفگره کی جن چی بی بنسها ایدئولوژیا جنا آزاده جبوه اف احتیاج هات برسفتاین کمبونا جنن زنوبیا هات آوا کرن زمین آوه هات چه کرن جوی زمینی اف کمبون هات چه کرن جبوه 2021 یکم کنگرا کمبونا جنن زنوبیا هات چه کرن کو اف جن جبو روژه کی دن راسته تراجیدیه کی وسان نون وراشبونه کی وسان نون بکاربن خواب بپارزن برخوا بدن گرک خوا زانه بکن گرک خوا رخستن بکن گرک این بیتر خودی اراده بن گرک تشتک یوابین جم هفدو جبوه گله کی بخواستکن براستی پرزو دخوازن پیش بکن ناز بکن دخوینن ملی روشن بیرتیه گلک پیش دکوه جبوه yani tevgera kombune zenubya dema hat ava kirin aslında bi grupekî dest pê kir ama her çû ferebûn ji bo wê di ferebûna xwe de ihtiyac dît ku artık herê kongra xwe ya duemîn 2023 de par ji bo wê hîn bêtir xwe fere bike bigihê her derê meselen heger tenê komîtekê wê ê ku rêxistinê hebû ama niha rolekî wisa lîzandin artık komite xwe diplomasî jî çêkir komite xwe çapemeniyê jî çêkir komîta xwe ya ku perwerde çêkir yani aslında tiştê herê balkê jî ev e ku malên jin piştî rizgarkirinê meselen tevgera jinên Zenûbiya mala jin pirzgirêkê civakê re mijûlbûn û çareserkirin neçûna em bêjin mehkema ku her tişt qanûne rolekî pir mezin da lîzandin ew xwezabûna jin ku ew esaleta jina ereb ku xwedî deng bû hêza wê hebû heybeta wê hebû aslında dîsanê zindî kir ama bi rengekî zanebûn û rêxistin kirî ji bo wê ku herkes heta mehkeme dawê xwe dişîne gel mala jin ji bo wê jin karî rolekî pir mezin ku xwe bigîne her kesî xwe bigîne hemî civakê jin ku xwe perwerde bike yani xwestekekî pir heye ji bo perwerdê bi rastî yani hem perwerdê girtî yani di herêmên ku em bêjin ciyê ku eşîr yani pir dijwar hakim e fewdaltiyekî pir dijwar hakim e ku mafê jin asla nas nake tenê dibe mafekî ku heye ku zarokan bîne û jiyan were dewam kirin û kolebe ku tenê jin ji bo yani dînê İslamê çar helal kirine wî jî çar ji war helal kirine ji bo wê gelek hejmara jinî diva alanên me rizgarkirî de heye yani diçe heta heft jina heta hej jina tabii ki tekuşînekî pir mezin em li hemberî vê jî didin meşandin gelek car gotine gusa berguhê me dike digotin her tiştê we baş e bez hûn çima nahêlin ku em çar jina an jî pênc jina ji xwe re bixwazin rast e ji bo wê tekuşînekî pir mezin hem temenê piçûk hem hejmara jinî yani ev bi hicetê cuda cuda bi hindek erf û adetê cuda cuda zihniyetekî ku vê israr dike heye hem li dêrê zorê heye hem reqayê heye tebqayê heye min bicê heye lê li hemberî wê jî tekuşînekî jin pir dijwar heye yani ku vê
و اف تشتی کو هیا وی بدش کندن جبوی ام دبینن دوی نقطه ده يعني هم او تایبت جی تشتی کو وی دش کندن يعني شركي كو هم ذهني هم جواكي جياني هي مثلا سيستما هفسروكاتيه سيستما كي پر يعني جن پر خوش بيشوازي دكن طبي كي پر كيف خوشن لهر درجي هنا ولهر درجي هرين پر او رول ددن ليزاندن اما طبي كي ذهنيتك 5000 سال جيزو قبول ناكي هلا كودني va alanın me Arabada yani dve çuma avjne kela kambe çe ihtiyaç heye ya ji her duhaze pasif be ya ji dve tam te her male gerek nak yani ez xabatib meşim yani tahammül nak ku saate kar kul ser kar be yani sistema hep serokatiye هندك جيادة يعني خلاص دوزانن هري سيستما سركفتية çünkü دمالة دجي ظلام زانه zaten دمالا خود سيستما هف سرokatiye دمشينه جيانا كي هف بش هيا كو أريكارية هف دكن دكار دجي دكاره و ذهنيته هين باشتر بده پیش خستن اما ظلامه كي كو دمالا خود جناس ناكي د مالباتا خوده د عشیره خوده جبو سیستم هف سروکاتی زوب زو قبول بکنینه جبوی مثلا برای کوتا 20 بون ها ام بیجن کوتا لگور هف پیمانا جواکی پنجیه هنه اف ذهنیت هنه کو اف تکوشین دوام دکم دجیوه تکوشین دکن گلک جارا را دبند به چما پنجی یعنی 10 پره جناره یا جی 20 پره مثلا جن رادبن برسفا وادتن يعني عين هرم عين عشير او جن رادبه برسفا ويددي اما بري او جنة دكاري برسف بدي يعني ظلام چو گوتبا اي وصابا اما نها ظلام دماد بيجي سيستما هف سروكاتي ام قبول ناكن ديرك جن رادبه برسفا ويددي کوتا بینجی ام قبول نکن جن را دبی برسف داده یعنی دبی تو کداری ده جیان دکی تو ظلمه کی پاجبروی تو ظلمه کی نزانی تو ظلمه کی کتل پیشیا خان نابینه او دم چویه از جنه کی زانمه از جنه کی خودی هزم از جنه کی کو ایرو هزا من عسکری هیا هزا من سیاسی هیا ده آلان دیپلماسی ده من خواه إثبات كريا من شورشك كريا يعني وكي جن أز بشورشك رابو من شورشك بسر خستيا أز إيرو شورشك ذهني دمشينم أز جواك جي ددم جهرتن أز ويتا كوشينة دكم لهمبري باجواروتيك وكي جن وكي جواك أز لهمبري ويشار دكم جبوه جن دحمي آلانا ده براستي يعني أو جن دركتيا أورتيك وجنا برسف ددي یک مجرد داویه کو یعنی وقتی ما برنامجی پرکم مایم یعنی شورشا کل و داره آوا بویه و نها هند پیواجه خوی خو آوا کرنه ده و پیشته برنه ده گاویم پر مزن هات ناویتن وکی وجی یک بیگ آنی سر زمان آلیه جواکی ده آلیه جنده ویا دریه کی چواج بوی روشلاتا ناویم بکر و یا دیتر جبوی کو اف جواک آنجی جبوی کو جنین عرب و جواک عرب بهتر کاربن زیادتر آلیه ایدئولوژی ده آلیه فکر ده پیشتر ببین تشتین چوا آنجا ربازن چوا گرک بکار بینن براستی هین بهتر کنها يعني اف جي تكرن هين بيتر مثلا دوار زانسته ده گرك حيا يعني سرهف پرورده هبل جن خودیه و هزبه کو روزانه خو پرورده بکن دبستان زانسته هبن لهر دره اکادمی زانبونه هبن اکادمی کو جن خو راحت بینه خو پرورده بکن احتیاجی وی چیه بگیره دکی جان آسته ده دخوازه گرک و آستا خو بگیره جن چونکو گریدانه کی جنه پر مزن به ولاته ویره به آخا ویره به چاندا ویره به زمانه ویره هیا جبوه اف زانستا خوزایی آجواکی لزانه بون کرناوی اوه بریا اکادمیا چه بی اوه بریا پرورده چه بی اوه کو جن هر بچه خواه ریخستن بکن بلکی کو دروجا ما ایرو دجی ام لبر دریه هشت آداره دچن
tabii ku jina heştê adarê wekî rojekî jê jê re hatibû qedexe kirin lê em îro dibînin va alanên me de ê Ereba de ku mehekî tekoşîn ew pêşwaziya heştê adarê tê kirin bi çalakiyê cûr be cûr bi civîna bi semînera ku her hemû derê jî jin bi forma bi multeqaya bi konferansa bi panêla bi rastî jî jin gihaya wê astê ku rolekî pir mezin jî di rojhilata navîn de derve de jî bi dêleyîzandin. Çunku çîroka jinekî ku jiyan kiriye di süreca Daişê de ev çîrok şoreşek e. Şoreşekî azadiya jin e. Ji bo yê bandora wê rojhilata navîn de jî heye, bandora wê di derve de jî heye. Ji bo yê niha wekî kombûna jinên Zenûbiya pêşengtiya wê rojhilata navîn de jî dike. Ji ber dema ez mînakekî bêjim dema dibêjin Duwarên Neîm saha ku hemî serî bi dar vebûne dema tevgera kombûna jinên Zenûbiya li wir daxuyaniyek da ji bo jinên li Swêdayê bersivekî dîrek hat hêz girtin gotin ciyê ku jin dar ve dibû îro jin eyne ciyê rêxistin kirîne daxuyanî didin û destek didin me. Ji bo wê ev ne tiştekî wisa normal e ev hêzekî ku rojane jin derdikeve ortê. Ji bo wê di rojhilata navîn de jî taybet yani bû ji bo jina Efganî, ji bo jina Libnanî, ji bo jina Iraqî, ji bo jina Lîbî ya Yemenî yani ev tevgera kombûna Zenûbiya ku çawa Zenûbiya dîrokê de jî rolekî wisa da leyzandin aslında bin bi fikr û ramanê jina azad û rêxistin-kirina jin gihaya wê qenaetê ku yani wekî şoreşa jin û slogana em dikarin bêjin slogana ku bû gerdûnî slogana sed salê jin jiyan azadî ku li vê derê ser zimanê her kesî ye mer'a heyat hur e ji bo wê herkes wa peyva da digire. Yani her peyvekî da digire û xwe dike pêşeng erka xwe dibîne. Erka xwe dibîne pêşengtiya rojhilata navîn bike çunku her jinek dibêje madem tevgera jina azad em xelas kirin deyneke. Jin li kur êşê dikişîne gerek em jî destê xwe bavêjine. Em gerek tekoşîna xwe mezin bikin her jinekî bigirin nava xwe de û ez jî bi navê kombûna jinên Zenûbiya alanên rizgarkirî ê ku netewên Ereb, Kurd, Türkmen, Çerkes, Ermen tê de jiyan dikin ê ku dengê me dike jî ez ji niha ve heştê adarê li hemiya pîroz dikim. Gelek spasiya we dikin ve wextê xwe ji wê me veqetan bi rastî jî agahî û parvekirinê ku we bi me re çêkir gelekî giranbiha bûn. Gelek spas dikin. Belek û dervanên hêja bi wî rengî em gihaştin dawiya bernameya xwe yê vê hefteyê jî heya bernameyekî dîtir mijarek dîtir bimînin nava xweşiyê de.